فاطمة أنت لنبي فرد فاطمة نبي نبي يتني متى يسي وجه ربي سنخاص آمين والله يسي ربي سنهاقول آمين كيف يسور أول ما يسي لا وكان ربي سنهاقول آمين فاطمة أنت نبي نمني هدو يرو مكا يسي لا وان فاطمة أنت لنبي تاتي قفها في فارفم تتفكات لا أكسيمتي أنت لنبي تهم متافي تفارو يبنده كبر أنت لنبي تهم ilmaan nabii ta'uun sulaalaa ergamaa rabbiitirraa gad dhufte ta'uun nabii walitti galuu waan jabduudha maashaallah barakaa rabbii namaa kannu nama gariitiif ammoo intala nabiyyii ta'uu san daran wanni isii jabeeyse eenyummaa isiiti maaliif jennaan osoo firummaadhaan taate sila abii lahab waa ibiddan seenu sila maaliif jennaan bari أبي لهب جتون أدير أرجما ربي تبر أدير جنان أبو لهب بن عبد المطلب يبر مقاسها خقوس الآية بن عبد المطلب أخاه رسول الله ولد جلنيش أخاه مرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أدير إساس لا جهنم قالوا بتبر أماس قرآن خيست زلالم مكان صار وامر وانا مغلطه تبت يدا أبي لهب وتب أكما في رمان دبي تلجده في رمان سن إسلي فجيسته أنا مثلا مالي فري إرجما ربي تهيخ إجوف إرجما ربي تتهين أكستو ربي نجانو هباس آمين خناف وني جيتشو برباد مالي إنت لإرجما ربي وان إنت لنبي تاتي قفا بيمتي لفاتي بكسان جيسي لفرو إسيدا أكمي بين جنان أمان تنيا عائشة رضي الله عنها يروني دبتو مال جتي الدنيا تنقبتي نما نبي ربي فكاتو رومان أركي نما أكا فاطمة نبي ربي ترام هو من أقريت الله أكبر أيه عشان يواكمل أيه رجع منسي وسجلت كاتنسي خلاص بريدة أكثر فاطمة أنت لنبي رضي الله عنها ما جت أمتي عائشة ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من بنت فاطمة أنت لسا فاطمة جعله نما إرجم ربي فكر نما نبي ربي ترى مور على هنا قريت أكمل تكنا تقول جندي سلام مالي جنان إن المحب لما يحب مطيع نمني نما جالته فكاتش بربادا بركس موقع نمني نما جالتي نما سني فكاتش بربادا مالي في جنان نما سني تديهات وان إن تديب سراتك نما سن فكاتشوني صحابة رسول ربي قريم بر أك رسول تديمو ديمو لا في عالو تراني بر رسول ربي سبيسان ديمو تريرو ديمو عليه الصلاة والسلام أكنا ما قدوا قبوت الديمة جان صلى الله عليه وسلم نجر جر رسول يروديم نمني قرين رسول ما ربي أديم سر فكاتشو بربادة ميلانو تركان فتشورت وان برا برا خطني أكا خيانيا خلنا نسينجا نتيمان تنبر رسول ربي فكاتشو يو جندي وما قري قري ترى فامله ديرتني سنة هنگا قبضت قبضي دلان سنة هنگا قبضت قبضي نبي ربي ترى أكا سموكا إذا ورد ديرا هم سنة لما قفا قبضت نانجي قربان تو كمالي في مالي جنان تكفاتري أدي سودان نانجي فلما فادا مو مكان ده Firii addee suuraa jechuun isaa beekaa nyaata sirriffituudha sani. Akkuma silaa agartee nyaata sirriffituudha sanitti osoo sunnaa biraa qabanne eeysa waageenya intalti nabii Faaximaa radiyallahu anha akka malee rasuula rabbii fakkaatti maalirratti haasawarratti maalirratti ibaadarratti Faaximaadhaaf radiyallahu anha kan ergamaan rabbii ifin ajjeesin jeen ifin miidhin ibaadatti jabaachuu sitirraa maaliif jennaan gaaf tokko rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam قبتي تنسلك لقي فدا رسول ربي أمة ثانية ترى أصبحانيتي يا عباس بن عبد المطلب دنيا الروان بربادهم دنا التهمات وركون أبوان إن دون سيفين قراجي أمو بيجي كيانات يفقط هايواتك رب الراس رادي سندن ده يا فاطمة أنت لنبي دنيا الرتوان الرابر بعدنا التهمات سيفين كوبيسا آخرت تمو واتك سيجو سندن ده ملا داود مجاني فاطمة الرفاتو خنان بارجة خنان عبادة قتيس رضي الله عنها عبادة قطع الراحن كي أكه الربن إسي فودين كم إنكنه هركا إسي هذا خيسان يتأو ترديان ذكري قول الراحن كي يروني بي إسيم كتول آخاته هذا كبه هركسان يشاري بالراحات ذكري قول خنا بروحت أبا مناك يجمو خيساتو فاطمة رضي الله عنها انت لرقم ربي أكان جالة بيها رسول ربي إلمان سا خيسا أكان جالة فاطمة وانا أكان جالة في غربا أكان جالة خيفي قدس علي يفكن يجا فاطمة أكان جالة كان وصو منا إسي خدمتوتي هركي إسي تشينا ميجا لقيو جتني بقرا
وصو أبا منسي خدمتو هركي إسي تشرمي دلقا نبدي فاطمة رضي الله عنها شمرك يمين هو والقاب النبا وصو منا خدمني هركي تشرمو ديسي سنفقو دي وان فقو جرا خدمو سنبرا خوتي أبو ما مناتو يوتي قد بيجا جبيسي أكما كمان تنجرو نبي تتسيتي تكاجرا نبي تتسيتي أنصر راتنيا خيتي تنوم دار فبريتا ولكن فاطمة رضي الله عنها إرجعالتو انت لإرجع ربي تبدا وجهي وسوك خدمت هركي تيجي تشرمي رسول ربي برفت يا رسول الله أما أنا خيسنت يرون خدمة أحتاب بنونين دنبي تنتج بعد خدمة منا أكمل قلنا جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام ذكري إسيك رأيتني ذكري أنا قولي ذكري منسيب لا بساج أنين دلقا سجيتشا مالي في جنة كيسين دلقات عبادة داري منسي خيست كسي خدمة أبطل عبادة هذا عبادات الرسول ربي عبادة براب بتي إداني في عبادة ولا فسو والهف اللي سخنا دين تجا خنا عائشة إن فاطمة أنت لنبي ينيرو مكائسي والفول أنت لنبو ما سنقفن كبتنا إسي لا إسين أنت لنبي تخلا دليديت متشجيسي أنت لنبو ما سندلقا نركت ملي وأنا كنت بلاش ترقتي متي يجا وصونا ما هماتاتي ربي سبحانه وتعالى القرآن خيس يرو دبتو بر نبي الله نوح مال جيجي يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا ربي غيا علمي غيا ماتي غيا خيس جرا ماتي خان كنا جين سيباس جتة بلان دكتور نمو علم غيا أنا كابو داف ديمتي نجانا باسي جيم مشاهد قال يا نوح إنه ليس من أهلك إني ماتي خيت الراهي بتي سيجن علم سا علم إبن نبي نوح دله ربي علم خيتي متي يجين مالي في جنان دلقات سن فكاتني دلقان نبي نوح فكان دلقان سا نبي نوح فكان مالي بر سلابر المديرات وبتر ياتامي انت للربر خشني ابا في سوبر المديرات مثلا اكسي وجه ربي مره انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح روايه براخي ستمو قراتي براخي ستيجا انه عمل غير صالح إنه وان انتان دلقاته وان فقطه دلقاته سنفكاتو يا نوحي إيس إلما خنكيتوس جلاها في رب سبحانه وتعالى خناف فاطمة انت لنبي هو جنو مالت انت لنبي إسي قد إما قايسي كتر خاص دلقا إسيتي لفاتي إسيتي إذنس فاطمة فكاتشو دا كوبي دا أكسي كوبي دا ربي كسي سناتاسس نما دلقا خيسا فاطمة فكاتي رب سناتاسس مقادام فاطمة فكاتشو قفا مدرقام فاطمة فكاتشو ربي سناوكو آمين أما سنبرا ما تجرى فاطمة رضي الله عنها لما فاتي هذا برو أنا بودة تدي بني ربي تي واي فاطمة تي وجه والكبتي فلما فهدا انتنت مسلماتك أكا هذا مناتي كابتن محور قدام بكتنتها كابتن قدام بكتنتها انت مسلمة أكا هذا مناتي مالتو إسرائيل جمالات كم تهورك أبدك هذا مناتي سجلين نجيم ما جرا نجيم جرتني سجلين إسنا كم نجيم جرا كونك بابشوا خبرة وقت تاعي نجيم كرر كايت نايس مالي جنة أكا هذا مناتي انت مسلمات أكا مال قبيلات أكا هذا مناتي تدركمني إزين كم دو قبّا منا قبّه دلقا ديمو نجانج جيسيته هوكني ولسه أبارسان كيبل ودمو سنيجله akka walaloo madura idarra dalilee takka akkasitti gartee dhagaan geggeessite abaarsaa qeebalu dhamu moomaatu isirraa eegama laata shamarran muslimaa keessaa warra haadha manaa tahee fakkeenya haadha manummaa dabarsee isin yaadachiin asirratti dhageeffadha mee guutaa sagalee sagalee daanuu raawusaa jenna hagataa hubataa kaan waggeessaa sagalee nu raawusaa lakkumaan callisu sagalee biraa gumaachaa deemuu jirti waan sharafaa malee waan xiqqaataan agarre ittuma deebina insha Allah naamsa keenya السلام عليكم كمرة كين السلام عليكم لا الواقعي جنوب والقوى أفاج تريون جدري
arra keessummaatu nu bira jira. Keessummaan takka nama laa dubbisee qaba. Dhageessisanii bulu dhuftu takka faaruu keenyaan asiinuu raakatti arra booda inni nutti deebi'u mookam hanga gaafa rabbiin carraa lammaffaatti haala mijeessee dhufutti nutti deebi'u. Saniif asirraa hubaa gaggeessinu hubaa asiinuu raakatteeme wooma lama shamarran nama simachuu numa beekanii waa nama dhageeffatanii yookaan immoo ani tanatti hin deebi'u lamata biraan jiru gurra muraqaawaa hafa jaanii keessummaan nu bira jira sagalee nama isa cinaa jirullee dhageessuuf fe'u magooti. Salaamu alaikum. Waan bareedaa akkasii ma dhaggeeffatu. Waa'ee gartee naamusa nama qabsiisuu kanarratti namni nama jeeqaa akka deebi'eetani haus jedhu sanii bara. Haus jedhu kanaatu nama tokkicha haaseef namni 15 ga'us jedhe usiin tunuu yaadii taati beeku. Kanaaf namni hoggaa haasee itti dhiisaa isin haasa'u rakkoon qabu. Haajaa isaa hanga fixatuutti hoggaa haasee fite booda inshaallah gama haasa'u kan jetti bineelti. Abbaan manaa lamumaa jira. Kasadaffaadhaan agarte. Abbaan manaa lammeen san tokko gaariidha tokko hamaa akkasuma hoggamu. Jidduu tana jiru jiraatus gaambee zamanni waan adda addaa fi dabarana. Abbaa manaa lammeen kanaa waliin shamarran muslimaa warra jiraatan isinii himuun adeema fakkeenya. Abbaa manaa gaariidhaa wajjin warra jiraate fakkeenya dhaggeeffadhu. Khadiija radiyallahu anhaa haadha manaa gaarii abbaa manaa gaariidhaaf haadha manaa taatee dabarsite jecha. Fakkeenya jabaa dabarsite. Intalli abbaa manaa gaarii harkatte Khadiija fakkeenya godhatti jechuudha. Kanaaf intalli gartee abbaa manaa gaarii harkatte Khadiijaa fakkeenya godhatte. Akkasuma hoggamu Khadiijaa fakkeenya godhatte fa'a. Abbaan manaa Khadiija daa'ima. Maal jettan? Alayhi salaatu wassalaam. Gaafa tokko namni wayii gaafiidhaaf dhaqee gattaa'e gaafii inni dhaqee gaafii guddaadha jaami'atti. Gaafii guddaadhaaf gattaa'eetitti gaafatamus seenee nama bira taa'ee naaf hime beektanii. Haati mana rasuulaa eenyu jaanii? Aaminaa jedhu. Dhagee hojii hojjetanii miti. Haati mana rasuulaa eenyu jennaan Aaminaa jedhu. Haati rasuulaa eenyu jennaan Faatimaadhaa jedhu. Hoggaa kana qaallichi cinaa taa'u gaafii gaafatu sun Aaminaa Faatima osoo lubbuun jiraatanii akka keetii kana kadhawanii biyyaa baasan jiitti maal fatanamtee as dhuftaa miti. Akkas jedhe kanaafuu kan dubbiin jalan galle. Ummaa teenya Khadiija radiyallahu anhaa nama abbaa manaa gaarii heerume fakkeenya guddaanis. Fakkeenya guddaan abbaa manaa gaarii heerume nama abbaa manaa gaarii heerume Khadiija. Khadiija radiyallahu anhaa shamarree akkamii turte siroo gabeeytan. Takkaffaa haadha qabeenyaa turte. Lammaffaa waan namni hedduun hin himin Khadiijaan akka hedduu bareeddu beeytanii. Hedduu bareedu turte Khadiijaan. Hedduu shamarran silaa gaafsan jiran keessa warra qubni itti laatamurraa bareedinaan jecha warra namni haasa'urraa hedduu. Suura min hayaati sahaabiyyaa dubbatti illee ni jira siimaa kun jecha mallattoo kun. Sammalee maas nama qabeenya guddaa qabu nama bareedina qabu nama ammaas maatiin isii hawaasa guutuu keessa kabajaa guddaa qabu. Gabaabdumatti isiin nama silaa yooniin boona jedhe miila tokkoon dhaabbatee deemu nama akkasiiti isiin. Nama sirrii boonuudhaan malee jechuudha. Sadarkaa ilma namaatti yoo laalte. ولكن خديجة رضي الله عنها حقمت كأكل إسين ما قاريتها تولي تبيتون رسول ربي عليه الصلاة والسلام حق إسين فودينو حق قرتي الجمينو إسي فودي يروح حقك جراته صلى الله عليه وسلم يروح جراته يروح حقك أنا خير رسول ربي قاف عبادات أفكار أكي عبادات قولي تعبد وروتو ربي خنا تفكريت وهي تكلالي ربي في وان بيكون جبروت رسول صلى الله عليه وسلم وصان الجمينو akka shamarran ammaan sana aboo ati bar nafakaa hukuma qabdu abbaa manatti beeytaa miti kun hin jiru khayri dalagu jira hogga agarte akkana jechuun ammoo nafakaa dhiisaadhaa miti beeku sirra jira kuma qabaatu warra laayitti ni mujjiru jirte siin jirti akkasitti wanni jiru maali radiyallahu anha haga abbaan manaa deemee achi ibaadaa godhu isiin asii mana wal qixxeessitiif dinagdee isii sirreessiti haala mana keessaa wal qixxeessitee hogga manatti ol deebi'u rasuulli alayhi salaatu wassalaam manuma tole kanaafi qilleensuma bareede kanaafi sinqii isaa qophoyte qofa arga jechuudha. Dhufee hanga mana taa'u taa'e san booda ka'ee bobbaha. Yoo yaadatan dhihoo tanaa shayii keenya sheemini biroo hogga hin bara manni kiyya tiraanziituma jeema
من نغي ترانزيت ما بين دفع اتبوئات ما برا مالي قروا مناو قالوا لي سيء مالي في جنة يوم فكيني كما سر رافض التكستات فكيني خديجة الرقافة ريتي مدته أبا منا خيتي يرو منا دفع مني بخورة مني قرتي لبانا نكون غوسا لبان جاو يتمو لبانا تجتمو كرب بين ممال يتكنا هندت أرسيتي مني وامبيراتي نياني وامبيراتي واني هندي كوباي أبا منا أولسينيت مدعاء ومسيونيت مقرتي dirqama isarra jiru gartee masruufa taatu maal taatu bahateetu madeemu wanni isarraa eegamu akkas ta'uu baannaan akka reefu jenne san akka walaloo irratti naa fi ibsaan gaafa kaan kaafne san yoo taate abbaa mana keetii yoo abaarsaan geggeessite hoggaan dhufe yoo dhagaan isa simatte akka keetii akkana ta'uu kee osoo si beekeemo wallaahi gaafati dhuftee manguddoo teetu dhagaan arihaa yoo kana itti isaa faan baate abbaan mana keetii kam jeessi wajjin itti ufa jiru watanaahu keessaa abbaa mana gaarii gaafate hin baate kanaaf haati manaa gaariin abbaa manaa gaariidhaaf akkana taati akka Khadiijaan taate kana gaafa inni ala deemee waan alaa sirreessu isiin mana keessaa mana sirreessiti kanaaf sammuun isaa waa takka qofatti rakkata jechuudha yeroo hunda maal jedhan dhiira waan haarii argamsiiste dhiira waan jabduu takka uumte maaltu duuba jira jedhan kursiidha dubartiin duuba jiraa jedhan maal duuba jirti jedhamu dubartiin ananga xiqqaa tokkotti hin argine hanga xiqqaa tokkotti sammuun namaa miizaana harkata gabaabdumatti سمون المدينة قافة هذا منا بين جيران خما جارتي كبوهان أخو ما أخي وان دي بيسوون بيخو غير مالي في جنان ميزان ساتو تبكين السكينات تركتو بكين تنجيت تركتو أجتها يتش استقرار الإساء خلاف جرافين أكبا منا خيتي أتي تنجرتي مصدر سكينات السبيع إدو نجيني تسقبين الرابول قد تكن السبيع وكستهيب أكستهو بانا أبوتي منا قريقري وانا مرفت شيسو يرو منا تديما waan nama rifachiisu akka nama jahannami deemuu sodaachaa deema abbaan manaa fuuluma haadha manaa harkuudha haati manaa gariin hoggabbaan manaa achirraa bakka dalagarraa as qaceele fuulli isii jijjiirameessiis maaliif akka waan gartee malakul mawtii dhufee lubbuu keessa harkisuu deemu akkasin lakkooyiti akkasin wallakkaawaa deema namni kun achi booda jiru tam jiraachuu jirtaan ati malakul mawtii dheeysu shuuf ati malakul mawtii dheeysu isaasii tana azaaba qabiitti si beeku numa jiraattan qofa achi booda waajiru namaati miti moo jiruun saddeetu ati jiraateen jiraatu inni jiraateen jiraatu ilmoon teessan isin jidduudha ilmoo akka gara qabne taati azaaba san jidduutti jecha akka akkas hin taane gaarii tahii bira dabarragaa abbaan manaa lama jennee miira tokko gaarii tokko jalla jennee bara abbaa manaa jallaa san bira jennee bismillah abbaan manaa jallaa kun akka milaati abbaan manaa jallaa kun kan isa laati jettaan hin salaa sinna hima sittuu namni arraga sheekha taate siin ja'a amma dhiirti waan ajaa'iba waan hin jarrabe irraa dhiirti sheekummaa dhalaan qeebabtu fudhadhaatan sheekummaa haadha manaa fa'aa ni duuti mana hin qeebabtu osoo haati manaa kitaaba kana Bukhaarii Musliim sunana teessee qaraasite wadeen maal beektaa miti hangarooti irraa gabaabsa inni abbaa manaa akkasii rabbi isin mutiin rabbi isin irraa haa qabu yoo akkasii manaa qabaatan rabbi isiniif haa qajeelchu isumaa caalima isiniif haa godhu akkasii gaafa nama mudate qorichisaa maalii sanirraa haasoo nagaa amma akkasii sun gaafa nama mudate waan rabbiin dhalaadhaaf shamarraniif kenne ha shamarran yeroo hedduu irratti hin gahine tokkotu jira shamarran abbaa manaa laayif deemuu jiraasi wannu odubar harbii bu'aaf hin jaabu abbaa manaa gabaabdumatti naciitii isinitti hima wallaahi intalti dhalaadhaa abbaa manaa sheetti godhuu dandeessi xiqqoo malee amala isaa guututti dhufuu dandeessi dhalaan qabadhaatan abbaa manaa akkuma gartee jiirti dhalaatan hoggan fuudhee boodan aana auna qaraayisa yoo sanitti dhalaanis aana auna isa qaraayisuu dandeessi aana aunaan san ammoo tadhiiraa hoggaa boortaan faa yaada beektaa dhiirri boortaaniin aana auna qaraayisa akka ammoo gartee abba manummaa kiyya agarsiiseeti jaa dhalaa dhakkitti aana auna qaraayisitu dura aana auna isaa san qaraateeti harka hanniteetuma dura laaffattee suuta jettee isa kana boodara galaafattee sirriitti akka inni qaalii isii malee hin dhageenye kana bara haadha manaatiif deemaan hin dhageenye waan akkasii hin dhageenye bilaashii miti haati manaa akkatti deemtee hin qabdi jecha gaafa qalbii isaa too'atte qalbii isaa ifa harka galchite hoggati waajiba keessa laatette sunnaa 8 salaataa qaba afurii 8 aboo afurii isaatti fidde hoggeetteen dhiisa irra milkaanatti hin jiraatu hin jedha bakka kanaa fidee nan gaafate bakka san gahuudhaaf ammoo dura harka hannuun dirqama amala dhiiraatirraa dhiira yooniif sargaa lafaatti jette wallahi sargaasii je'etuma isin lammeen irraa tokko mataan dhaabuun ammoo talaa haqaa halas bultiin diigamtee dhume halas hangalu dhiirri cinaadan jaallatu ati cinaadaan itti dhuftee boortaaniin si fudhachiisan jenne
si boortaan isa fudhachiisu hojumaan ta'e hin jiraatan. Akkasitti abbaan manaa hamaa hoggate akkam tahan. Tokkoffaa abbaa manaa san akka nama siniin jee kanatti liiniidhaan laafinaan. Siboo nuti warra gartee gabroota rabbii ganamaa galgala dilaawu kana dhiisi. Rabbiin nabii isaa Muusaa gaafa ergatu bara Fir'aawnaa fi Haamaan fatti ergeeti maal jeen faquulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mee Fir'aawna kana bira dhaqaatiti jecha lallaafaa tokkotti himaadhaa. Ilmi dhiiraa beekee dhiirri biraa tokko jecha jajjaballee yoo itti hime irraa fudhachuudhaaf xiqqoo qoqquma laalaati. Intala dhalaa gaafate immoo irraan fudhatu jecha jajjaba abadan hin fudhatu. Inaada keesseena malee. Rabbiin kama dhiiratti ergu jiru kan akkam jee faquulaa lahu qawlan layyinan jecha lallaafaa ja'aani. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal ja'an laafintii waan takka keessatti hin dabalamne tolchitu malee hin taane jee waan san. Waan takka laafistee namaa galchuu akka barbaadde namaaf laaffatti. Waan abbaa mana keetiitti himtu kana hogguma dura dhuftee itti himtu kana fuula waliin guurtee foormulaan lafa keessu gaafa fiiziksii itti taate achi booda wanni as dhiyaatu sadan rabbi qabuusin jechuu qofa. Wanni biraan jiru jechuudha. Maaliif jennaan afaan wal nun fudhanne jaa'inni falii barate uma gaariitti himu jirta yoo feeti jechuudha. Kanaaf abbaa manaa gaafa jabaate suuta ja'anii akka nama je'isanitti dhiirti dhadhaadhaa dura beeysanii ka'aniititti san booda hoddan naqatan. Isinii galee akkatti beeysanii ka'anii san booda waan itti naqatan hin naqatan jecha. Akkasitti hubadha. Lammaffaa abbaa manaa kun didee jallatee salaata dhiisee akka barbaadutti didee haa jennu. Gaafas ammoo rabbiin fakkeenya ajaa'ibaa lafa isinii kaaye. مال جي ربي سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مال جي ربي قاب بامنا جلت رامتي الرب جي الرب ما همتشو تريبر فرعون لا نجم جب دوكتا أسرنا قبل دهوتا قبل دهوتا تنرد شوف إسي ربي تأمنتي إساء الرب إذن جو أتي ربي متجتون ينجفني ما جتنا أما تدو هجرات أنا برنجفني مالي في جنان كنترول قوتي لا كبرنا أكتك أبدو بيتي نكاد إذا كتك أبدك أبديتي خارنا جياتي وإستهما إذا ما جت ربي خدتي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قلنا نتيجة كاغرا أبو متي يا ربي خي قلنا نتيجة وهذا جلو ديمو متي ابن لي عندك بيتا في الجنة يسرى أبدي مربيت جرا أنا أفقروا منا جنة خيستنا جاري جيت ربي شوف الله أكبر الله أكبر أكنهم أنا قابا سرت بكتي ديمت إيسا أكهاتي إيسا تكديمت قابا بيته إيش سرت تكان هندي بورا إسين بوت بكتي ديمت بيته وان بكسيني تديمت سن رئيسي بفتشيسو فرات رسيفتيتي دعاء قتيس يجو دعاء ورجل ابن اللي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله قال شخنا قرتي همين يساتي في إساس الراقبي ونجني من القوم الظالمين ومتى قرتي ميت عندي مخلص يا ربنا الراقبي أكس جتي دعائي ورجو ترتي لان أبان منا اتجلتي هدومة اتجاباتي المانية بولتي سنجراتشو غافة درقمتي أو جهنم أدات واغو بنا يغبچو نه يغبچو تاتي بون واريس عليه صلاة نيم إيسا بتراد بالله هر كسته فيدو دنديسو هر كسي فيدو هر كسته فيدو دبده أمو هنگن دندوان سنرتي تمن جباتا غافة تاتمو كم غوتا ربي خنكي خدچات قبصو تنتي تخرنا گياسا نمو تفوفتا يچا قبصون كلاشي أبا مناتي ولي بحنسو نمو نمن بافتو ميت داملي فايدان قبضو يچا خناف أبا منا غاري غافة هين فكادا يدي خديجة فكادا جن أبا منا هما غافة همو توقفا ديرتنا داراكت بيسن أباتو بيخا ايغا بيسي بوتو سكبرو تبتو بيخا يدي لما فا قال فخك فرعون أبونا مودة ربنا من مديني ربي سن الرهاق أبو إيرهام تودا غاري درن سن غارهم ربي سن ياخن خايفي تولي إفي جنة دكي سن اللي جنة سن كيف ربي سن ياخن مجاتو كنتو مجيو تكجالتي من قدو ما يرغتو فدي من قدو ما يرغتو فدي چنا دديما بيتا قوي أتمالي فتكا من قدو نرغتك عن إفني يناني من قدو ما يرغتو فمتنا في مجوينيجي أما يوسف من جاي دوبا ديسي هاي ينن برا أكار كابدي جنة نجيس تون بربادوي وشو القرآن حفظ دي جرت بيتني أكار كابدي جنة نجيس تون بربادوي جنة نسي نيتو همتا سي تي جراين جين أتيس جنة نسي ko payetu majira isinis ko payetu majira ati mali fi nama nabni harka sa qabate jannatan taqu barbadu san man taane
nama jalaan jannata seenuu barbaadda abaluma jalaan rabbi nuuf haa oolu ta'e gartanii du'aa isa hin qeebalina jechuudha. Abalu si jalaan namni haa oolatu yoo barbaade. Abalu jalaan naa oolii sana immoo harka dida. Isin hunda nama gartee mata matatti firdawsi dhaalu rabbi sinaa godhu. Nama jalaan firdawsi dhaalu miti. Rahmata rabbii eega rahmata rabbii lafaatii teessanii warra firdawsi dhaalu rabbi sinaa godhu. Dukhulul jannati bil fadl wa manzilatuha bil adl jannah. Jannata seenuun fadlii rabbiitiin rabbumaan nama dhaqa jannata. Jannata fedhaniif hin seenan. Himataniif hin seenan. ففكاتني في سنة جنة سنين ففكاتني في سنة ليس الإيمان بالتبني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل جانبي ترى ففكيفتني تجنني جنني رحمة ربي تدوره مالي مال يوم طول السراير جامتي تشتي إنما هم دا قافس قد ديجن توان داتي قافة تشتي ديجن مصر ربنا هاسترو ربنا هاسترو ربنا هاسترو قافة سوّني سباس ربي وجهي وانقبتو سنبودا مو هو جنة سينتو نموتو ومدلق قافة ثمرات إسافة تورى وان قاري ربي برا أرقى ربي نواقل أتشبودا قاو بليين ونتي آنو انتلت دلالاتك يرو هذا تاتي هذا يرو تاتي يرون دركا مجنة يرون تبرا مكس موكب واي بنتي تبرا هاسوي نبر هذا منا قاري تهو قبدين إيجا يرون تي هذا منا تاتي بودا هذا تهو تتعالى يا ربي جي ربي المان قاري سنعوكم المان يرى شمراني رأي المان قاري ربي سنعوكم والله المان يرو لالتن إجا إسن قمة تشيسا يرو نجا إسن قرى إسن قمة تشيسا خيرقتن قالي إسن قرى خبيتي قوتون إسان إسن خبج ربي سنعوكم المان التنسان بالتنيمتي المان إسني في فراء آلين كيسن التن خبج من ربي سنعوكم ilmoo gaarii barnamuututti abbaa akkas mookam bara mucaa kana isaati kana qaraayisee barnamuuti himata ilmoo akkasii rabbi isin yaa kan hunda ilmaan biitii guutuun bargaa mucaa kana mucaan kun bargaa biyya teenya warra awwadaayii gangartee akkasii himatan san ilmoo akkasii rabbi isin haa waffaqu ilmaan awwadaayii gartee waan diin irratti warra mataa tahee deemu rabbi isiniif haa godhu waan duniyaa irratti warra mataa tahee deemu rabbi isiniif haa godhu waan khayrii qabu waan tola qabu duniyaa fi aakhirratti warra mataa ta'u rabbi isiniif haa godhu namni tokko yeroo haadha ta'e haadha ta'uun isaa kun ilmoo argatuun isaa kun ilmoo argatuun qofti haadha nama gootu akkatti haadha ta'anii jira qaban yoo haadhaatii bara nu hundi nu badhalanneetu baruuf nemi akkasii bara addunyaa kana gubbaa nama biliyoona 7 jiraa jedhan kana jechuun nama biliyoona 7 hadhalee jira jechuu bara akkasii bara nama biliyoona 7 kana dhalee jiraa jechuu amma 8 dabarree nama biliyoona 8 kana hunda haati dhalte hundi seenarra ni yaadatamti hin yaadatamtu haati seenaan kaafte haadha muraasa haati seenaan kaafte haadha muraasa qubaan lakkaa'uu dandeessi qofa malee mee haadha takka mee fakkeenya naa kennaa mee haadha seenaan kaafte jabduu takka haadha imaamu ahmad kasiimi hundi keessan ustaarraa dhaggeeffatan jechuudha rabbi sinirraa jaallatu ustaarraa rabbi haatiisu ustaazan keenyaaf sheekan keenya mara rabbi nuuf haatiisu haadha imaamu ahmad san maaliif seenaan kaase ummata kaan irratti diimtuudha isi shamarran gaafsan tura hunda irra diimtuudha isi irra bareeddi laa warri gaafsan isiidhaan wala balja'u hedduu jira beek yoo bareedina warri gaafsan isiirra dheerinaan wala balja'u hedduu jira warri gaafsan isiirra qabeenyaan sostoo hija'uun hedduu jira walaakin isiin waan isiin daleeydee as baaste oomisha isiin lafa keeysisan rabbi barakaa keessa kaayate oomisha nama hundaa beek rabbi barakaa keessan kaaye akkasuma akkam oomisha keessan oomisha barakaa rabbi isiniif haa godhu gaafa ati hogga oomishtu laal hogga oomishtu rabbi jecha oomishteefi if goggoruudhaaf oomishte rabbii ni beekaa beeku namni abaluun fakkaadhaaf oomishuu fi rabbi jecha oomishuu waladda hogga ati rabbi jecha itti cittee oomishte wallahi rabbiin isbirii isii lafarratti hin balleessu jecha inna allaha laa yudiicu ajra man ahsana camala tun qaacida rabbiiti seera rabbiiti atummaan niyyette ilmoo ajaa'ibaatiin dhalee addunyaa islaamaatiif hanna gaafati jette ilmoo san rabbi kasoo sii godhu ilmaan itti baamaa rabbi isinii baafama ilmaan isa caalu rabbi isin haa waffaqu maaliif jennaan sahaabuma gartee warra isaanii oliin kadhanne malee warra sahaabadhaa gadi warra isaanii olii kadhachuun numa jirti warra imaamu ahmad caalu rabbi isin haa waffaqu ilmaan sahaabaa fakkaatu rabbi isin haa waffaqu ilmaan nasrii diinal islaamii ganamaa galgala gartee qabuu taa'uu nasrii diinal islaamii yaadu rabbi isin haa kanu nasrii diinal islaamii yaaduu qofaa miti warra itti dhaqqabu rabbi isiniif haa kanu akkasitti fakkeenya haadhaa ta imaamu ahmad naa kaaftan baarakallahu fiikum haati imaamu ahmad akkana kun oolan du'a isatu itti hafe laabbeeyta du'a itti hafte san bakkaan gaati aamiin je'eeti rabbi muraad isin yaa guutu malle akkasitti imma haati imaamu ahmad
المسن قديس ولا أحمد سن أحمد قول نلفا أكمل نلفا وان سيرا نمني لفاتت غارا نمني باني باتي خطا إسي أبا ملي اتنوكويته إمام أحمد سن قبيسيتي أسباب تجيج أكم قوته قرآن من خيستي أفزيسته كبدا قرآن من خيستي أفزيسته أما شمران كني مي لقوم ولتيم مي لغاتك لفولي أخي مي إسين كي سانا مي آتوتو سجنتاك أبا إلمي خينا حركة القرآن حفظوك أبا وانجو مي ورك سجنتاك أبدا نركب باسا كنا هون والله بيا نمني جنون بيارما أبرك سني أخن من دخل سن إلمان كيسا نما بيرارة القرآن ولقد إنجيل سن مرة تاجت القرآن حفظ دو مسجد دنيا سان دفني القرآن نجيسن تراوي ده هارو فني إلمان أكثر هاتي أومشته جبابته شوف إلمان غافزي هذا تو أومشة جباسه في مثال سان إنتي بسوا غافز بلان غاف سنجير تقول قدام بر أمة مفروسي دي مان مالك جرتي مديره ورد فرسي غافا روفه يرتي بر ميرا ولا بحياته جديد دورته بر سوسواي تيو دورته إيه ديم تمون ديم تاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام قد بكت نصرت بالرعب مسيرة شهر جانبا وانسلا جاءتك نمني ديمي لولي والكتئسو رسول ربي أسجه يتشوفان إلاني وانك مفجأسي في بوتور مالي بسنين فكات مالي ديرسان توقع من خيسا مدتو جينم ما نهات الرب قدسو ترته جينم ما قرته قبّي خسد بدي فتح يسوع تو بتلا كسيب أما كسيبا نمسي فتح يسين قلين جتنا دي مچانغنا لكويس منا فتح يسين لكاوت غافا قدته بو دبر غافا جولم ما بر أبلوس بشيسيتي أبلوس بشيسي نموان قدا بودي بول كتابات فزي مجرارت كمله غافا كسته مچان خايون سا غافا قدته أكمل نما فتح يسينا أكمل قرته متان نما هم بشكا أما غافس غهم نسخوري لبو دبرسو تركام فتا يچا علم هنكي مو غافا قبدي حفظي قرآن حفظيسته أما جولنا قرآن حفظدي وانتا كان جربه جولن قرآن حفظدي سمونسي مرتبة ترتيبه قبل قرآن حفظنا سمونسي ترتيب نما حدو نركين نما قرآن حفظو دورا أخو ما أخي لكي قرآن حفظيه وقد يدي ترتيبه دي فقون لكينا أما تا يغافا قرآن حفظين أما تم القرآن حفظه الأديم وقافن كتاب الربارة كنا سجل تمي في سجل جار سابنا موجود دابا قافن ديم الأديم صدق ما تسيم جرا وانتجينا الدول كوتشيسنا كذا جنان قافن دول القرآن أفديم الأديم والله جندي قلتنا نبيتي صلاة النمر ورا مسجد خيسا خاتيا ولا نما صلاة بشارة فجأة فيها قاف سجلتك جولم ما ويس جولم ما اللي مثلنا موجود الليلة أما تقول سديف ورخنا أكثر نما فتنة بونه قدوم تاء ندر نبدي مركز القرآن أنا كان مركز القرآن ما يجي نكمل بيتا أبغى مجاه أنا جاي سأجمع تجيدا تكنا كرده أجمع تيون راد بتي قطعي يروح القرآن حفظه قبل قاف القرآن حفظ ودي مسلم برموتا ميكاب فام بيه بوتا تربتي أفرطة ميسديتا فام بيه نبودان جدار ما أفهم بليه نبودان جدار ما تو أفهم كم بانو جدار ما فوارد جاك فاس بودا تهين عنجي إسحاق لما يكون فرد يسقى فاس وكم منك قله ميكاب فاباتين عنجنا أفرطة ميسديتا جنا أبريجي مجرد مهنجباتي مجرتان عنجا نما دينك أبتي نمو هنجباتي تاتي مجرد والله وانا سنة جايب يروون قرآن حفظيه كتا سديت بركم لما في سديه مسجد بلال برنوت أفديه بينك مرنوت بلالتي أفرفان بيتو أتشبودا كتا سجل كتا كدن تكفى ملمباني قفتي كولي جلا برثا دبّ تربا في وهي برثا دبّ سديت الرتي قفتي تكفى في سمود الحمد لله جافا درا سموني جرا تري كفر سموني جرا جافا درا تيس ترتيبا كمونا سمو متى بشيسون بوتيسن ناكبدا بشيسون يبو ينسن أنا مالي ندور كله تقول والله وانا تناخاس بيهم متى بشيسون أمو سمون جافا قرآن حفظين ترتيبا كمونا إلما خي جولم من ترتيبا تبودي يوان يجنوف كان إلما خي جولم من قرآن التخني قرآني أكن التجارات التخني قرآن إلما خنكي حركة هاي فلانا جرينا قرآن في شاركة هاي إلما ده وجرك كم برباد وجار رفتم برباد وجين بوليس تابعت الدين برباد القرآن والتخني قرآن مرة جبيس ربي إلمان كي سور قرآن نتي أرجع وربي سني فاقول قرآن جالته إرهيل فايدة من ربي سني فاقول وهذا كيسان إلمان كيسان إلمان زاني كيسان لربي سني فاقول هي دين قدمت دين قلتك ربي سني فاقول بيتنا
akkasitti dubbii ilmaan qur'aana haffasiisuuf namni dilluma sagantaa haayyannaan insha Allah wanni hundi tolaaf deema fakkaatti biddeena nama quubsu eessa beekan jettan bakka tana sirri beekan maashaa Allah maaliif jennaan dalagaan isaanii wal qabatti bararama faranjiin gayyaatanii kichina seentan malee nuu jette malee dur tagaruuti aluma kanaa ta'e nyaata bilchaate nyaanna dalaguma ta'e isanii bagan isinii akkasitti isinii kanatti arraan tana hamilee ilmaan qur'aana irra guddisuudhaa qabu xiqqoo takka illee shakkina insha Allahu ta'ala ilmaan gaggaarii irra keessa insha Allah ilmaan galma gamu argatuudhaa ta'e ilmaan isinii miti firaaf aalii irraa gammaduudha dhuteessa ilmaan diinal islaam amma rakkoo keessa jiru fi cinqii keessa jirulleen ittiin ifatti bahuudha dhuteessa insha nama akkasiilee rabbi isin haa godhu haadha lammaffaatiin fakkeenya isinii haasa haati lammaffaadhaatu silaa takkaffaa ta'uudhaan malte walaakin ustaar raayyaatu haadha imaamu ahmad nu yaadachiise rabbi irraa jaallatu haati takkaffaadhaatu eenyuu maryam binti cimraan jecha maryam intala cimraan ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين رب سبحانه وتعالى القرآن خيس الدبتي وايسي مريم ينسن وما أداتي بها وما أدى وما معجزة أكل معجزات إسنت ربي سبحانه وتعالى إسيت لتيتي لما هدوتكو لما نما بنام مودتين إسي مودتشيسي وانا هدوتك تجروسي غير سرپرايزي ودي بها تكفى أكرم من دلت المورد التيسين أكسموكم أكرم من قران قران تكرم من دلت دلت ربي بيراد في التيك إبلتي خلاص ربي بيراد في التيك إبلتي akkisiin itti dhaltee kajaba ture beeku kophaa isiidhaa nam tokko kasii gargaaru jiru osoo jettu ilmoon isiin guddifte sun eenyu tahee as bahe nabiyullaahi ciisaa alayhi salaam tahee as bahe jecha haati gaafa gaarii taate rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa kabajamaa keessatti والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا جاء واني تولان بيين تلتون ومش تولا بافتي جيتشا نموهيت قافتو كبر مولا وفين ديمان جيم بيتا مولا وفين ديمان جيم تفنسي يهون تبقى في ود ديبي ورات ديما كما دبا خران سيغل مولون جين متى كهيتي خنا رانغنا وترون سار احمد سيغوليتي نانجي مالي في جنان همين الرايبي ريغا دمامه يتوديما ربنا مغاري نو اغلو امين وانت سنجي تشوفني مالي اتغافا هذا غاري تاتي والله ربي مغاري سيها شكنت هذا غاري ربي سنابو امين مغاري ربي سنيفا هاتي غافا غارون تي علمون غارون شاكي تكباتين ان شاء الله ربي وان تولي وانا ما ربك موسو الا حكم تكتك نوجد تبيه والنادر لا يطلق الحكم عليه جاء العلماء ينجا واني غري حكم انسا غرتي حكم تنغيسا بار ربي فتنادات فتنا اتغاري دامي ايه مشاهمات كسكنني ما لي بيتك اكت صبر يت مسكن هانغتي صبرت ربي سلالا بي إذن كن وان كان ربي صبرت مو صبرت ني ربي سلالا نما علمو غغاري اركته اتمير كا ربي سنابو ilmo hantuun rabbi nu mokorani ilmo gaarii rabbi nu haawwatu kun hunda amma gaa dubbanne gama obboleeyyaniitti gaafa deebine shamarran obboleeyyan gaggaarii namaa ta'anii seenaa keessatti waa hedduu dalagan hedduu takkaatu jira shamarran hedduutu jira shamarran sangaa takkatti maqaa isaanii dhahuun hin ta'u namni gaafa obboleettii gaarii qabu keessaaf obboleettiin isarra guddoo taate obboleettiin haadha jedhanii beektan obboleettiin bakka buutu haadhaati obboleettiin haadha haati immoo ilmoo ifiidha hanga fedhe yoo dabe hamtuudhaan hin feetu beeku ilmi isii hamaan jallaanis isiidhaaf muhammadul amiin beeku hanga fedhe haa jallatu mucaan muhammadul amiin isiidhaaf ilma muhammadul amiin rabbi sinuu daawwafagu akkasitti obboleettii ilma kana gartee bakka qabsiisuu keessatti obboleessa gartee tartiiba qabsiisuu keessatti bakka deebisuu keessatti seenaa nuti lubbuun jiraannee agarre hedduutu jira amma waan nuti beeknu keessatti jecha seenaa obboleettiin obboleessarra daleeydee nama bakka hin jirre irraa fuutee bakka isaan malu keessa jecha bakka hin taane irraa isa fuutee bakka gaariin isa geesse jecha obboleettii gaarii gaafa ati taate haadha gaarii gaafa ati taate haadha manaa gaarii gaafa ati taate duniyaa wal siqixxaatti kanaan wal qabatee wanni jechuu barbaadu intala gaarii ta'uu namni maan tana ijoollummaarra jiru intala gaarii ta'uu hin dandeenye ni jira namu barra amma barra hagartee akkaan xiqqaate intala nama tokkooti barkas moo qabu haadhaaf gaarii ta'e abbaadhaaf gaarii ta'e intala gaarii qaalii abbaa dhageessu qaalii haadhaa dhageessu ta'e
nama haadhaaf abbaa keessatti tola oolu ta'e qaalii isaanii dhagahee isaan gammachiisi. Sanboota osuma deemu sadarkaa haala hundatti dhufta jecha. Sadarkaa bultiidhaatti dhufta, sadarkaa obbolummaatti dhufta, sadarkaa haadhummaatti dhufta, sadarkaa hundatti dhufta. Khadiijaa radiyallahu anha reefu dubbii isiidhaa haafneetitti waan garii garii bira kunne. Khadiijaa waan namni biraan argati waan argatte qabdi barri beekaniise. Duniyaa tana gubbaa osoo jirtu waan namni biraa takka addunyaa tana gubbatti nam tokkoon argatin isii takkitti malee shamarran takka waffaqamin rabbi isii waffaqe. Wanni sun maali? Lafa warra kitaaba fixee jiru bira fiddanii lafa. Bilaash maan taa'ee badda malee warra kitaaba fixee bira na fiddanii ammallee rabbi barakaa isin haa godhu. Ilmoon akka quraana haffasuu teessu kootiin asii achi arguu jira inshaa Allah. Rabbi isin ifaa laaffisu. Jibriil alayhi salaam salaamtaa Haaliqaa fuudhee dhufee salaamtaa Haaliqaa fuudhee dhufee salaama irratti qara'ii jeeni. Naafi rabbi irraa illee salaama irra qara'ii jeeni. Namni salaamtaan rabbi sabirraa ergamtee dhufteef Khadiijaa radiyallahu anha shamarran keessa. Gaafa bakka san laalte akkanumatti Khadiijaan lafumaa haatee waan jaartii rasuulaa tokko hafi miti abadan. Itti rakkattee itti cinqattee gaafa nabiin rabbii gaararraa rifatee dhufe san alayhi salaatu wassalaam. Rifatee dhufe rasuulli wanti hin beekne maaltu namoota tiin isaan galle rasuulaa. Rifatee dhufe. Zammiluuni jechaa dhufe alayhi salaatu wassalaam. Rasuula rabbii tasgabbeessiteeti. Oga rasuulli rabbii waan jiru hundatti hime hamtuu si tuqaadhaaf yoo sodaatteen sodaatiin hadisni kun tajriida irra jiran si'a. Maal jetteen atiin kun gartee ba'a namaaf ba'atta rakkoo namaaf furta fira maxxanfatta latasilu rahima wataxmilu lkalla وتطعم الجائع وان جين قبضها وان غاري انا هند هنتي انا هند قبضاتي اكمل ربين وانا تسفر ابدا ربي وانا تسفر نبيتي ام خديجه رضي الله عنها اسين كيس انا نبا مراتي نكز جوجنا جرا ابا مناتي يا ابا منخيا اتينا مغاريدا اتينا مطولادا اتينا مكسيتي اتينا مكناتي ابدا انكسرتي ابشر ربي جوني جرا اي ربي سنابو امين اتي خسين بينني موري جوز ربي نهاجة جيشو. إبر علماء دراني مال كانوا ترون جنبيتا. هو كيف شكل هذا منابرتك قلبي يصير خيسة بكتم كنا هو برو بربادن. نيجا فتن جان هذا مناتنا قلتي سني. يا هذا منا هي. مين يفدوما دبي. غافان نسي كادي ما تشورو فيسن. غافان نسي بورو دارو فيسن. هو كنا منا خيسن رفينا أجر تسن. مشاهدة نيك إبل تهوج سينجان إينا تهجر نيك إبل يتموكم جتا. shamarran zamana kanaa hedduun rakkuma dhiirtirra geessaniin baanaa beekikaa. Asin dhagee akka boon barbaada. Akkasitti shamarran zamana kanaa hedduun tokko yooniif waan kana gaafataman maal deebisan jettee hogga dhaaltu gaafii isheen keenya Sheekh Anwaar gaafatamuu deebisaa ge'a. Sheekh Anwaar waan inni gaafatamuu akkamittiin fasli godha, akkamittiin xalaaqa godha. Sheekh Anwaar gaafii isaa parsantii 80 kana maaliif jettee hogga deebitee ilaalte bakka walii kaayuu dhabame. خديجة رضي الله عنها إرجما ربي دي بوتهم بكخيسة أتكنا تيجيزي ربي نواتك هم تسيني تقول تأبشر خنا أبا منا خيتي قافة تسدوبا أبتة أبشر كسي جتين أبا منا رزقي نمني تقول خدنا بتياسة رزقي نم تكبوبان قبله ربي بتابر قال التياسة غافة أتمو أبا منا خيتي هوجا منا جيسيتوه بسم الله هرارين خف قوتي منا بافته ربنا متى فريني يروم على جبهه إن كتشا على جبهه ويا قطواني دلوا كوشينكي أبا منا تدو غافة خان دعوة ورين منا جلي جيبه هوجا منا جلي برجع ريفون تنافسون الأور كنيجين كراهنا الرتي مالي جنان نمهدون نجالتا هندي نمبر مي قرتك كنا دونغتي يا شيخ ويدعوا رنمو قوتين أنجاني sama la soita minu rawu siti nati mana akan da'wa ol behe min bara gubba gogo dungar reije aha siti la da'wa kas gogo jura ite ana gogo jura bar da'wa na ye inshallah rakon kabu rabbi sir rajal ite tidifte qurbani ge majumata ge oga jumanni ge khutba sa ana ga gawe gate to mo ga sa an khutba na ge ilman sa lamme kacam gote to biga dolte ilman sa lamme ula masdar dabde imam shaykh sankan ga yama bo khot ilman ki kabar mana ayo tinggal udah mah itu. Gabri cirap di olbehedi itu khutbah ibtura khaye. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmana kita kudisan. Jarti no kena majalah sok kita no yang kali cuma abete.
جارتي لو كنا وجه لا سوكتي كتاب براك بتير في بيخ إسلام يروحنا أمني أو كني جنبه سشيخ الران تنا مال تاتي يعني ونتي عاسو يتبيرا عربي وني يتوان بيرا عربي وني عاسو يتفضلي وان بيراتي أتي مو جارتي سو كتير راد بنتا مال جنان دي سارا نوما تاتي جيم منا قالوا كني منا قالوا جارتي ميلا والبوبا كيسي تيسي هيدي جنياتو كويسي بيرا نكيت هما جلبرا كفيت ونقتي هذا منا والله أنا ما مايكروفون أركاكا ملي سي خطبة كاس بقولوا تري يلي ترى dhugaan tana qabata namni hoggaanii as gubbaa taa'ee maayikii qabatee asirraa bookkisu yookiin dubbatu isaa miti haa dubbatu waatu isa duubaa dubbatu akkas ta'uu baannaan ammoo cinqumatti jirtu qofa as gubbaa taa'ee dandaaraa wala malee waan gaarii waan dabarsuun qabu jechuudha. Kanaafuu abbaa mana keessanii ka isin faanatti toltan rabbi isin haa godhu. Ka yeroo isin mana seentanirraa barakaa mana seente rabbi isiniif haa godhu. isinis warra barakaa mana isaa naqee isallee gammachiisee ilmaan sallee gammachiisee ilmaan sallee milkeessee ifiifillee milkaa'ee duniyaaf akhiratti milkiidhaan gara rabbi isin haa godhu. Jiruu teessan jiruu namni alaa hawwuu qofaa miti manaa illee hawwamu rabbi isiniif haa godhu. Jiruu garii bar jiruu yuutuubaroota agartanii warra yuutuub gubbaa jiru tokko. Wanni isaa yuutuub gubbaa saman yenee qoonjoodhaaf yenee maarree bara. Yuutuub gubbaa tokko ol baate namni akka isaanii wal jaallatu hin jiru way jaalala akka isaanii rabbiin waa kan nu jaanii torban lama booda walii khanii dhageessa adda bahanii dhageessa. Khaleessa du'aayii goota kam jettee du'aayii isaarra deebitanii rajaatu ta'a du'aayii. Akkas hin taane jiruu fayya baree gubba baree ni miti. Jiruu alaa namni gartee jiruu akkasii moo jedhuu miti. Jiruu namni haqaan isii beekullee keessa isii beekullee isii jaallatu rabbi isiniif haa kennu. Akkasii asraara keessan gartee iccitiilee teessan iccitii khayrii rabbi isiniif haa godhu. Icciti isin mana keessa qabdan icciti gammachuu rabbi isiniif haa godhu. Icciti mana keessa isin qabdan tasalaatullee rabbi isiniif haa godhu. Icciti mana keessa isin qabdan abbaa manaati wajjin khayrii hannatan rabbi isiniif haa godhu. Miliyoona 5 miliyoona kurnan rabbi jecha hannatan san icciti rabbi isiniif haa godhu. Hamtu walitti dabartanii miti hamtu walitti dabarfattanii miti khayrii waliin haasoytan khayrii waliin mari'atan icciti rabbi isiniif haa godhu. Ilmaan keessanillee icciti kana arkee guddatee icciti san gartee marii jiru isaa godhatee galmaan ga'u rabbi isiniif haa godhu. Dumarratti gaafiin isinii qabu. Gaafiin isinii qabu dumarratti. Gaafiin tiyya waa hedduun dubbadhee miti har'aan kan. Isin walakkaa hawaasaati jenne reefu? Bar bishaan qabbanaa waan jira. Isin walakkaa hawaasaatii fi walakkaa biraa warra jaaru jenna. Akkasumas kam isin uummanni kanatti jabaafu bar silaa bar waan boontanii bar qoma dhiibdanii deemtanii gara gabbaa kan kana. Baalasiltaan abar isin fayyadamu malee jechuudha. Warra aangoo gurguddaa qabu. Warra aangoo gurguddaa qabu isin. Aangoo qabaachuu keessanirraahi minbara gubbaadhaa daawwaa akkas hoggootan akka reefu jenne sanitti. Aangoo qabaachuu keessan keessaahi Imaamu Ahmad asbaaftan addunyaa irratti akkasuma kam sababa taatanii. Aangoo teessan tana naaf hubadha. Hubattanii aangoo keessan. Dhaloota as deemuu irratti dalaguun ilmaan awwadaay toluun isiniin wal qabataati rabbii gaditti isiniin wal qabataati. ربي سنها تولشو جرو ربي سنها تولشو إمار ربي سنها تولشو أكاسي تجايا وبريان خير والله يدون سنرة تبين لين بيها يدون سنرة تبين تروس جدو كابر قبلات مو في جرامي akkasitti hogga qoflaa deemnu kan ammoo dubbii hanjamaa siyaan biran dabbinaa isin dubbii miiraaba gubbaa sanis akkasuma naa qabadha dhuguma dubbii haqiiqaati dubbiin tuni abbaan manaa gartee akka haati manaa mana keessaa goggootee ala gabbahee ta'an san dhugaadha akkasin naa qabadha dubbiin irra dubbanne dubbii jabduudha ilmaan awwadaay guutuun dargaggeessi awwadaay as booda lafaa ka'uudhaa taa'u guutuun amaanaa isinirra jiruuti quba qabaadha rabbi nama amaanaa galmaangee isin haa godhu nama amaanaa galmaangee rabbi nu haa godhu angama kiyyaan irraan tana fixadheetiin jira Gaafii tiyata dhumaa ammoo hogga mana galtan ifiif deebistanii takka ammoo hogga asii gabbaatan ifi wal gaafatanii walii deebistanii ilma akka eenyuun dhaluu barbaadda jala san ilma akka dhaluu barbaaddu san barbaaddu maqaa san moggaasiif seenaa nama sadii irratti immoo isa guddisi ilmi ati dhaluu barbaaddu Umar taanaan maqaa Umar baasiif maqaa biraan baasiin amma qoma bareedaa seenaa qabu baasaa adeero an dhugan isinitti himaan gubbaan diddiibu maqaan tattaane maqaa kaagaran qabne seenaa iftuu waan qabne baasina maqaa seenaa dhiiraa qabu Bilaal baasa Umar baasa Khalid baasa
أبو بكر باسا مقال لبو سنقول باسا تنوان إنك جيجي بيسو في جيران نما غاري غاري تيجي مقال قبان أبتي خوانتي جو هنجمان كيس لو ما كيس ندري غيره نوتي خبر بان عمر بربان نوتي أبو بكر بربان نوتي خالد بربان نوتي أحمد ابن إبراهيم الغازي بربان ديرا سينا خالد بري أرنو ديبس ديرا كسي دلو داف مقال سنباسا فيتي مقال الرسي مقافني أبلوتي يجعت التهمة مجان غافل فاخو لين كسي تي ولا خو مقال سينا قبل اتبافتني مجا إذ قطرن شبسنا دا أكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الله أكبر أكم تقول لي ذاتو واحد سنكيس واكم جدا الماء كم دلو بيتن جيغا بيسن اسمه دينو غافي تنا قال سنيتي تنا أكسي اسمي تيادي كو مسلايو غي سنيتي سنيتي ديريسي جري بوستازني ديريسي وانا في بكت تقول السنيتي وانا في بكت تقول السنيتي الرأيجا أوداي كنا نو بكت حالو أبدا إسامكم إندي سدي سلسلة سدي تكون وديما سلسلة سدي دي بيتني أيوه عمار منذر معاذ سلسلة سديه سدينو هنجوان إنسان بينما تاني أمتى أبو مرشد أكتي وولي كولي بجرب خزنا ثالثا ويلكا وادك مجد مدار راجت أكنا بلد بودي هنجيسا كيسا كتو كلو كلو كتو كجتا كنا كبنا وانا في يوربي خيانتي إن شاء الله برو سجنتا دا إيه بيساني بيجوا إسا كيسا دلتني بدتن كيساو عوداي إساكم عوداي مقبي براد عوداي إساكم بيجي براد مولان ليسانتا أكيد بيلا عوداي تنمو مشى مقال متين يتنا تلي تهوباتو مقال أحرر يوها جمع جلبولات أي بيأدا سجندان أدا كوبويتي يجاتي خناف تكيني نسخ كيسة bahatu jira gurama jiran sehat kini jirana pekati tiket sen namni hundinu boruni apteni jara abesani isas wan rabe kitti tihutanna insyaallah tiket sen namni hundinu harga kabadan to kokana lamma sheyha to kokam mullan akano mogoti hubudi mus ammo Aban duba wa hunda kara gudirisu duba tima borumo barbada jetani kan darare ismasta ogan Syekh Umar Ismail Jani Wajwa gadis Islama ni wetan nafakat gadis ni Islama aku makhaisan gare sadaqatul jariyah da shamarranin hundawe biye safi biyanat وان تجاجلها وثم هرك الليسافية تاما وان أدادا مزديتني في علماء قرسيسو أكسما هرك الليجي بوجي تورو بيستي وان باية دلغاجر أبان بيهي سافي بيا ألاس كبيالا تتهي بيهي ستي أصما همولن أكا مجججا وانا جايبا دلغو جرو Kaujin isa mo wan hawasirratti mul'atu waa isaa miti borumoo nu barbaada jechuu keessanirra anamu moosoo jiru lamaan qabullee isin ijee yoo isin asirraa deemen irrana wayyana fakkaate daqiiqa muraasa hanga qabutti inshaallah umariis Ustaaz Umar Ismail dhaamsa shamarran Ansaaruddiniif qabu harragaa dhuftee qabamtee gallakifamuun hin jiru inshaallah falyatafaddal mashkuura wa maajura بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Anggan selawat muka gabici orang rajin menar kafe jadi. Insyaallah bagara bi mana sakit ketika boleh suka be. Era hawajam tun tei sora pibe cakana tantar. Tei sora tun motor ni dunia fede wali kabe abba fede pannun dando. Tei sumarabbin nama marabbi fede ni taasi tei so galata kabdu jechu. Tei sumti nuti bakatana teinyu tei suma malaikan barbad. سياحين في الأرض يعني ملائكة دكتي دنا دتيم تجرا أوقات هي سو كنا أغرتي خوتا وان تمر بانو أجرا ينتي الروليام تي هي سو كسي تاو جتني بغا ورا هي سو تنا تاي ربي سنتاجي هي سو تنديني دي ربي سبحانه وتعالى أبا جالته ملء إنقال حديث قيس النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الدنيا ترى ربي لا جالته في خنجالا في الليل خلاجا ولا يعطي الدين إلا لمن يحب دين مولا وجالته ملئ إن خلنه جاء ربي سبحانه وتعالى من وساقي سولك كبمو خلانو اتقوا مدو قبضا معلم ربي تو اسم جالته جال لرسول خنجا صلى الله عليه وسلم نبرتي سي جال لربي خيس جرتني يجو تيسو خبجا قبض قدونا تيسو ملائكة نرد واليامده وقا قدّي سي ربي سبحانه وتعالى سكينة سا زكي سا دي مرسي اسم وارديا قبضن جيشو وارديا ربي سبحانه وتعالى اسم يقول وقا أسيخاتا للي بدأس ربي سبحانه وتعالى اسم يقنّي اتنقل تورك سيد اللي ربي سبحانه وتعالى نحاطات بفا أمان تنه تجرتن خنا بفا خنا حقو اتنقل مدو قبضن يو افرت الرابطن فشلتني بكبرا سنتن يرو هندا أكامل تيجي كنا يوم مداري يمكن ربي سبحانه وتعالى إرّا لسني إذا أبليه كيسن نرى على تقبل لنا ربي سبحانه وتعالى سني في يوم ما تيسو تنسين قتي واللانتن إسنو أسكيسا بموتني هفوتو ملايتو أنا يرو هندا يفيد جيسني كجلتي تيسو خواجا أكتادي سرت كيف فجأة أكا وكهنا ترتن ربي سبحانه وتعالى إثناءات سو. أنا في قرصة بليس فيها مؤاد قرصة تجوزني ده ورثة قرصة أنا موقف بدون فتني هجرة تيو الجتن أكا ورد صحابني قرآني هقاهو هنگت تدلينو قرآني ورامبو جان. سنيف ورّا خلت دلقي بكانجا ربي سبحانه وتعالى إثناءات سو. أني وهو بورو كوفي سني همه أفيرا بورو كجلت تسين أفيره توما مالا كتكو بكتا نجدا دعاء تقولي جناني موازنة فمخيس تينغدو بيا كمالي أنا باسون بيا كوي فمخيس تينغدا فاتنا رابدي في نانجي أنا إن شاء الله بورو كلمة كلام كوترتي أي بفانتوتا وبليين كينيا كموازنة تكو أمر منذر إسان اللي تفاني سيرني جراني إسان أي بيسو وربان wanni isaan eebbisnuuf eeybaa namoota baratee wajjin adda waan isaan taasisee warra isaan ture eebbifamee biyya akka isaan irraa dhufan irraa dhufe eebbifamuu baataniis tanuma isaanii tanaa isaabbatanii eebbuma isaanii tana jechuudha. Wanni eebba isaanii adda isaan godhuuf ijoolleen tun biyya tana keessattis hanga yuunivarsiitiitti baratteeti barnoota isaanii xumurattee jirti. Beeytota biyyaa warra jiran san keessa ni lakkaawaman sartifikeeta ragaa qaban warra janiin dhayne akka reefu muwaazimutti eega quraana haffazee sammuusaa tartiiba galteef booda akkuma namni baratu sadarkaadhaan deemanii ilaa yuunivarsiitii baratan. Eega baratan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa carraa isaanii tolchee rabbiin beeki niyyaatee sii guuta. يرو هندا أنا عند ذن عبدي بي حديث القدسي تنقيس يولالتك بروبوزال جانين أفانا مان تنادتي بانكي تكمال لك غافتشو بربادي بروبوزال دي فتا موتما دتشي غافتشو بربادي بروبوزال دي فتا وهم هجتو بروبوزال دي فتا وانا كنا تنقل وديما يتي غافتا بيرو تكاول سنتيوني ببسو بربادي بروبوزال خيكو فتا كي فتا يجو بروبوزال سن أمانتي سلاماتي نورسيسي حديث القدسي كيستي أنا عند ذن عبدي بي يجوزن
proposal magabrichi khiyya dhiyeeffateen isaa godha jechuudha. Kanaaf ijoolleen tun proposala eega quraana haffazanii sagantaan sammuu isaanii wal qixxaatteef gaafatan akkatti dhaqan isaantu beekanii himan inshaallah warrachitti ni himanii rabbiin isaaniif godhee yuunivarsiitii Madiinaa Rasuulaa biyya san keessa dhaquun waan jabaadha. Madiinaa hoggaa dheetan nama dhaqeetu beekaa qalbiin sun irra haa nama gooti jiru. Hedduu biyya bareedduuti biyya jaalatamtuudhaas. Biyya gaafa Nabii sallallahu alaihi wasallam rakkatee isa qeebaltee rakkoo baaftee dhiira isa gootee Nabii sallallahu alaihi wasallam irra ergatee warra biyya isa baase san hundaa'u injifatee biyyoota hundaa'u qabatee ilaa nullee gehe. Sochiin gaafa san Nabii sallallahu alaihi wasallam gaggeesse Madiinaan biyya kabajaa qabdu akkasiiti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaa wafaqee achi baratanii dhufanii jechuudha. Ammas barattoonni yeroo barnoota isaanii keessatti rakkoo hedduutu isaan mudata. Rakkinuma barattoota mudatu san keessa kitaaba barreessanii kitaaba nuuf gumaacha. Kitaabni isaan barreessaniis kitaaba kana nuufi isaan jira. Ani kitaaba sirriitti dubbisee akka carraa warra sagantaa boruu kana qopheessuudhaa waan hin ta'eef jecha laali jaaniin akkanan isin inshaallah warra boruu harka turatti isin haa taasisu ijumaan as kajeela. Kitaabtichi kun nuufi isaan jaa nutiifi isaan jaa nuufi sahaabota jechuudha. Nuufi ambiyoota jechuudha. Karaa nu barsiisa kitaabni kun. Karaa nu barsiisa an hoggaan dubbise warri biyya bulchullee kitaaba kana manaa qabaachuu qaba jeetii yaadu. Warri ilmaan guddisullee kitaaba kana manaa qabaachuu qaba jeetii yaadu. Warri bultii jiraachisullee kitaaba kana manaa qabaachuu qaba jeetii yaadu. Warri guddatee lafa ol ka'ullee kitaaba kana manaa qabaachuu qaba jeetii yaade jechuudha. Kitaaba kallattii nuuf haayu. Maaliif afaan nuti beeynuun barreessanii waan nuuf haayaniif jecha. Kitaaba kana qopheessanii dhufanii kitaaba kanallee eebbifnee akka isin dhaqqabu taasisuudhaaf inshaallah boru guyyaan isaatii jechuudha. Nuti warri afaan kiyya kanaan dubbatu hanqinni nuti qabnu kitaaba dubbisuuf beeynu barreessee sirraa bitachuu hin beeynu rakkoon nuti qabnu. Saayyoo keenya tokko kitaaba barreessa. Kitaaba hedduu barreessee maxxanseeti. Ifiifuu mana xiqqaa tokko kireeffatee gala. Manuma inni kireeffate sanu kitaaba namarraa bitu dhabee kaachitti erge hundi nutti galee mana keessa guuree manarraa kitaabni gabbaasee hulaa xarafa kana firaa shafatee taa'aa jira kitaabni afaan gurgurtee. Sila afaan oromootiin barreessuu baatee hin jedhu gurgurbaatan gisee dha. Leannahu odoo dubbisullee yoo baanne mee akkuma mana namatti hin rakkifne fudhannee mana galfanne mana keenya haa rakkisu yoo dubbisullee baanne ilaa sadarkaa saniitillee taatu tattaafachuu nurraa barbaachisa jechuudha. Afaan keenyaan kitaabni kallattii nuu kaa'u kan nu qaceelchu hoggaa barreeffame hundi keenya manaa qabaachuu akka qabnu dhaamsa isinii dhaaba. Boru sagantaa santuutu jira jechuudha inshaallah galma calanqootitti amma akkaan isin arkuun galmi calanqoosan keessanuma ta'uun ooluun shakkaa. Warri kaan warri qofaa kun akka dhufee isin duraan kun ganamaan dhufaa bakka keessan qabadhaa isaan alaa adda dhaabbatanii warra kun qabu inshaallah. Kanaaf kitaabtichi hundinuu akka mana keessanii galarra niyyachuudha qabdanii sagantaa kana boonsitanii qaceellotti maaliif nama barate cinaa dhaabbannee yoo nuti qaceellotti isaan simanne boru ilmaan keenya kan isaan duuba dhufuutiif hawwii sadarkaa isaan ganii kana gahuu yaada jechuudha. Guyyaa warri sadarkaa isaan kana gahu dhufe isaan ammoo sadarkaa kana bira sadarkaa hedduu abbeebii taatadhaqanii jira hedduu jira isaanis achitti dabalanii fuuldurri keenya bareedaadha kan inshaallah kana isin afeeruu barbaada. Ammoo maallaqaatu as jira maallaqa kana du'aa itti godhii jaanii yaada muraadaa jaarsa xiyyaasa rabbi haa milkeessuu jaatteeti obboleettiin teenya ergite yaadaan baada rabbi haa godhu. Qarshii kuma maallaqni kun qarshii kuma rabbi isin haa milkeessu. Warra kannatees rabbi haa milkeessu. دعوة أنا ما فهم الدروس اللي تيجي أقول جاب تفاصيل يقولون تيجي ربنا كان سايقو جاي شد بلدين تانية ثم كيف جدير جدير ربنا كان سايقو إيمان تو جاتية تكاي بنتاي ربنا هذا جيسو إن شاء الله ما لين قادوا هاي وبا يقولون ولد تيتا بكرة كده تقول أبي دا تقول كول كيساني بدينا
Amata fudhachan ilma kiyya sagalee isaan dhageenye jireenya fakkaata irra jira bakka inni dhaquu fedhe san rabbiin gartee akka naa geessu du'aa hin addi godhaatte qubsuma gaarii bakka itti gammachiisu ka rabbiin gammachiisu rabbiin subhaana wa ta'ala haa qabsiisu rabbiin gartee bakka gaarii isaaf haa kaayu. Dardara lama qaba. Salata asirratti aanaa fisuutu jireenya isaanii asirratti aanaa dardara lamaan qaba. Salata asirratti aanaa fisuu fi jireenya isaanii asirratti haa tolchuu fi du'aa itti godhiyyaani. Rabbiin jireenya isaanii haa tolchuu salata asirratti aanaa fisuu isaanillee salata asirratti aanaa fisuu. Inshaallah warri waan qabdan kannatan hunda rabbi sinaa milkeessu. Kahin kamne khannachuu niyyatanu rabbi sinaa milkeessu. Muslimni hoggaa walitti dhufe garii jabeessa jira. Garii jabeessuun san ekonoomii wal jabeessan, imaanaa wal jabeessan, diinirra wal jabeessan, waa hedduurra wal jabeessanii warra akkasitti wal jabeessu rabbiin isaa taasisu. Abbaa kiyyaaf rabbi rahmataa godhu, haadha kiyyaaf rabbi rahmataa godhu jedhanii kan irratti rahmataa godhu. Abbaa kiyyaaf rabbi rahmataa godhu jedhanii haadha rabbi abiyyi godha. Haadha kiyya rabbi haa fayyisu jedhanii inshaallah rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Rabbi sinaa milkeessu. Du'aayin tawaggaa isin bira jiranirra tawaggaa isin duuba isinii kadhatanii fi irra caaltuudha ilmaan ansaarattiin waan bareedaa biyya sana keessatti hojjechuu jirtan isin quba qabna. Warra bilkaa'e rabbi sinaa taasisu, imaana rabbi sinaa faayu, qur'aana rabbi sinaa faayu, bultii gaarii rabbi sinaa faayu, warra gartee bultiin itti jajallattes rabbi haa qajeelchuu fi warra itti tolteef rabbi haa dawaamsuu fi inshaallah warra itti keessa bitachuu barbaadanis dafaa bitadhaa jechuun jedhanii. Deebuu ilmaaniitiin na jira rabbi ilmaan gaggaarii si haa kennu jaalatee buleessitee jira rabbi ilmaan gaarii haa kennu. Rabbi ilmaan gaarii haa kennu. Rabbi ilmaan gaarii haa kennu. Bakka ilmaanii sana waan ajaa'ibaa takkaan isinii hima. Gaafa biyya Keeniyaa jiru Naayiroobii jirra. Naayiroobiitti sagantaa gooneeti Ustaad Raayyaa fi Sheekha keenya kabajamaa Sheekh Jamaal Alii Giifaa achitti afeerree turre. Namni tokko ilmaan hin harkanne qabeenyaas ni qabaa jaartillee hedduu fuudhee ilmaan barbaada harkachuu hin dandeenye. Guyyaa san nutillee sagantaa san hojjechuu irratti hedduu nu bira dhaabbatee waa'ee ilmaanii kana Sheekh Jamaal Aliitti himanii akka du'aayii godhuuf gaafatan. Sheekh Jamaal Alii hedduu miira keessa galeetti viidiyoo gaafatanii namni harkee ni beeka. Hedduu miira keessa galee midhaan onneetiin dhabee jee'ee ittiin dubbatee ni hasaase waan kana hasaase ila amma sheekan hin gaafanne ismaa fi rabbii ol beeka waan itti hasaase sanii gurbaa san rabbii subhaanahu wa ta'ala ilmoo kanneef akkasitti akka guyyaa saniitiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan nu mi'eeffachiise rabbi nu haa qeebalu warra ilmoo dhabe hundaa rabbi ilmoo haa kennuuf rabbi ilmoo haa kennuuf midhaan onneetiin rabbiin isaan haa gammachiisu hunda keessanuu rabbi isin haa gammachiisu yaada muraada keessanis rabbi isin haa guutu inshaallah asumarratti yoo gabaabbanne gaariidha. Qaama kanaan dhukkubaa ijjinis fayyaan qabu rabbi isaa fayyisu jaayaanii rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Qabeenyi karaa rabbii keessatti baasan waggaa sadaqaa kannatan akkuma nama mana yaalaa dhaqee dawaa fudhateeti. داو مرضاكم بالصدقة يا نبي صلى الله عليه وسلم تقول صدقة يا صدقة تقول صدقة كيسن صدقة أول أنا جي صدقة قرتي ولا سنة ماتاتي صدقة ولا ثالثة ربي أتاجسو ربي أتاجسو أروك ربي أفيسو أرك تركو ربي هواس أتينك تجنكي ربي هواس علمي إيمود علمي ربي سانا برسيس كإلمود إيمود علم ربي ساني أخلو إيمان ركعت إيمان ربي ثاني هاجوتو عبادان التقول فات ربي ثاني هالافسو إنسان اللي عبادة ربي هالافسو كيف تنقيس ورد العالم جرات ربي مهاتسو خاتمات الناس ربي نهاتلجو قالتو جنة الفردوس ربي نهاقلو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين